Jacaranda FM. So vandag is my 30ste verjaarsdag en Martin het my gesê, weet jy wat, hy gee vir my 2 kaartjies om weer te kom na die Atterbury Theater toe. Oh, I thank you guys. Happy birthday to you. Happy birthday, dear A-Rod. Happy birthday to you. How cool is that, hey? Gee whiz. So guys, wat gaan nou gebeur? I've literally been given these 2 tickets. What's happening? Alright, is jou verjaarspartytjie vandag, jy word 30, né? Dis 'n goeie ouderdom, groot ene. Ons besluit ons wil 'n bietjie vir jou die uitslaatbreek van ons Jakkals Leeu sold out CD launch vanaand. Okay. Deur om op te maak met 'n liedjie. Voor almal. What? Ja, en dit is 'n maklike song. It's time to say goodbye. Dit Jy is sê nou goodbye vir die 20s, hè? Okay. Time to say goodbye. Time to say goodbye. Okay, nee, So reg so. as jy keen, gaan jy die challenge vat. Let's do it, baby. Let's do it. Who will do it? A-Rod will do it! Yeah, baby. Yeah. Check you guys there on stage. Jacaranda FM.